Ovi su već gotovi. Pa dobro smo trenirali naporno, iako je malo dug bio pripremni period, 6 tjedana i mi smo svi spremni što se mene tiče možemo već sad krenuti i mislim da ova polusezona će biti puno bolja nego prvi dio sezona, polusezona. Ti sve imaš čobu? 63, nekdo se ne tam pripravi. Testiranje je super, jaz sem kar zadovoljen. Treniramo zato, da spoznamo proces treniranja, da vidimo sami, kako je treba pravilno izvajati zadeve, da znamo potem to tudi fantom pokazati, povedati, demonstrirati kogarkoli, tako da se ne dela napačno. Drago mi je da sam potpisao ugovor s nogometnim klubom Dom Žale jer ekipa je stvarno super, igrači smo prihvatili veoma dobro, treneri i ostalo treninzi su sve na nivou. Od ove sezone očekujem da napravimo neki rezultat jer stvarno smo dobro radili na pripremama i nadamo se da ćemo završiti na 3. mjestu koje je vodio u Europu, ostalo ćemo vidjeti tokom sezone. Prihajamo v zaključek teh priprav in smo izpolnili začrtovano. Mislim, da smo odkrili nek potencial te ekipe, tako na individualni kot na kolektivni ravni. Ogromno smo truda vložili, da bi napredovali na nekih področjih, kjer smo bili v prejšnjem delu še šibki. To nam je v neki meri tudi uspelo, seveda je to proces, ki traja, ampak mislim, da kot skupina izgledamo vsak dan bolje, tudi zelo kvalitetno se branimo. V rezultatskem smislu smo skozi te pripravljalne tekme videli, da nas je začel močno zanimati rezultat na vsaki tekmi in smo tako tudi nastopali. Veseli me, da smo izredno malo golov dobili. To je odlična spodbuda za naprej. Seveda prostor za neko večjo učinkovitost, za malo več nevarnosti v napadu imamo še, ampak to se bo skozi prvenstvo še pokazalo, takrat, ko se gre dejansko zares, ker seveda pa neka utrujenost teh priprav že tudi psihično je prišla in je res skrajni čas, da začnemo.